mitolon to rumi amiat， 祈祷每一天。Pakaluil to masamam anay batas ku ulah no tabang， 主的爱能胜过各样的困境。Salikaka mapulung， 平安。Malatsay kita milayap to suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I Loma Sakafalu Atsfang Turupulu Pitu Atusir Suasa Ano I tinitini kita I laluma no matini ay patas I pakani tuya maulahay titaanan atapang ko saka pakaluwil kita tunini saan。 罗马书第8章37节说，在这一切事情上面，我们靠着爱我们的主已经获得完全的胜利。Salikakaaw taradwa mamalitemo aja ita o tamlaw o kapatasan at lemak. Nikaw rira awa ay ko maan at lemak pakapaliyasay titaanan na ipulah no tapang. Saka ano ikapatasan to no urib I pakasoolin kita o icer ita ko ulah no kawas. Milipod jingda ititaanan ta jadi hatay kita pakapitaalip to karurayan tatukian no orib。 虽然我们总会遭遇困境，但没有任何事物能够使我们与主的爱隔绝。因此，即便在困境中，我们仍然确信上帝的爱是我们的力量，他看顾我们，使我们安然度过生命中艰困的时刻。Mitolon kita， 我们同心祷告。Umiliputay to urip no tamlaw akawas, mapafri to iso kako, toya pakaini ichi Yes Kristoan, anipatalahkalan iso atalamanay ulah. Ura saka, tanutag ko falucho ako pakasoolin, ano o maanto ko malitemuhan ako mikaput kiso takwanan. Amalu ichen numako mararit amitama takwanan。 看顾生命的上帝，你已经赐给我你借着耶稣基督所彰显的慈爱，所以我坚信在任何环境中你都与我同在，成为我的力量，时时帮助我。Pakani I tatamaanay angangan utapang si Yes Kristo mitolon. Amen。 Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。